Kubor ka Batesi TV, lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka net footage. Ordar mapi, nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Examen Secondary School Leaving Certificate bala penlong de Meghalaya Board of School Education kala sedang nadu menta ka sngi ka khat khandai terik upna yayong arjar arpuway kala long ka bayaj bej ha ka baki kena school kila board ye kindon bala ptha de ka sarkar jilla ban yada na ka jingyebit ye ka jingpang covid khat khandai ka bala sedang ban wan len shop biang hagani ka jilla Meghalaya ha ka sin ka baar menta usnem arjar arpuway ha bayenu jor bat kisnem ki bala deb menta usnem arhajar arpuway ki kena ki biye kon ye kene ke examen ki don hadu kumba henru pesan hajar henyos pa aprapu nyongun namar baka embos kamshim la penlong satya ye ki selection test ha uni usnem arhajar arpo naga daw ka jingwan lenshop jong ka klam jingpang covid khat khandai ha ka perthai baro ko wei shim jingi kum ki class school kana ka shim jingi ini ne bapa idon ikene ka barush kata barush senam jong senam baca apa idon ikene ka online class kan school nomor ba kene ka jingpang kawan shop ha kene ka Meghalaya kene ka jala ka jungi tengi klemyo ban school kila khangut de kinu kairu sho aino daka ai online class ki klem for one school mapa kene ka jingpang ka ajur ka jala ka jungi de mengir ke kena school isim jinge nomor bangi klem yo ya ketaka mo ban yo jikai school pat kamtam ru abang itu exam kene ka kenti ke bomta exam isim jinge sibut bangi klem yo ketaka jikai de kidon ru ki den bobat ba ke sarkar kedon ke jing perkat kendiat abang ipet pat ye kene ke jingkeli di kidon ni basuk kidon ki pakam e bar ko koi kaliang pat bangi siam pat kungi ke kena school na dangi yo ya kata ka jing ka pura sing ila ban le bha ya kena ke exam ila ban top ha re besusi pat bangi kun yo ya kata ka jing ka pura ngishu tho kat kum ka jing ai apo ki ban kelas ki no sapo kelas kadang ni sebentar yang thak makanan kamdan ke jenis semata ni hak sumar pun tikir leje kita tentang sisi perkat kalau ni ya kunduk jik ya mo hanya ni ngat dengan ni kacing pang menu pun masuk kata kowe ni tempat masuk kowe ba ada ngimthau mentah baru menu pun ngesa tang setengah lijing leng a ban point of exam nengok point of examination ya kan dapat umni kalau institution ka yang student sisi berkat kaman le syukur ko bahasa ni hapan tho laka tho nya laka ya ni hapan susmari dalade I expected the paper to be hard, but it wasn't so hard. It was okay. Online classes were not very good and I did not really understand things. But when I came to school, I really tried to read the books and all and understand things. And we're still facing problems because of other subjects. English and all are easy, but the hard subjects, because we did not get proper explanation. So yeah. Namanya kuliah karena kawa apa yang di bawah doa pemerintah. Kemudian sini namun pusing lupa kalau jenjak kemudian ada kalau besok yang akan harganya jenjak apa pun. Findis tak kalau besok dari don subjek sains dan sosial kimia kami ini nak pada kos nama ini jangan lupa. Harganya kom ada pendapat ada ada kalau apa ya betul bahala do produk mana ada lagi ekstra kelas ni dengan ada yang minta lah kemudian mata kesini ya exam semacam bagaimana le hanya school sanidil hanya secondary school telah ilahi kita betul-betul kumba arspa si thau ni pha dunia
Out of that, tang iwe absent. The overall protocol ek begini lah buka government ni nilai kemana hi bagi hi kemudian i mana hi parents usually kisah yor mendia lah campus dia pak ni kamu syak suki. So far kat baik ki biang lot ki students su ki lagi well behave. Only that hi. Sisa ko iru ka jingkili ngam pat kami opete hi. Nah kami check dek ki question paper se. Kemudian question paper se kemudian apa ki kenar ki atau bahai. Bur ki miami ko ke if accordingly and plus ki bawan hangir ki data ki regular students ki lagi berpair di school. Overall kemudian apa ki atau bahai. Ki mereka ki apa miami ya. Seperti itu kalau ia lah haban bu, tengah itu ke kamera ni haban quarantine no, ni haban shift no itu kira kira apa sekolah itu kelas. Tunggu nombor, mungkin suppose you are positive case, yang kangen berkai ke center, yang kangen only for that particular class, ni secek bahagian itu kira on that particular class, itu particular students kita appear dekat classroom ke. And kemudian orang dia siaru usually ni tentang 5 rooms ini isu ayat exams. Jadi siapa nilai additional room nilai pun nasi atlet kelas. Every year kembali 5 rooms ni nak 5 floors. Mentapa nilai external lah penduna lah protokol room nak point nasi kahnya. The number of students tu pada dalam tu bilang very limited ke. Jadi kalau mentau senam ni nak kelas 10 kalau usually ngapain pun di sekolah kita bikin ekonomi ru sekolah. Di kelas 10 kita pun kita every time after every week every month kumpul ada ni semua tes sih nak class 10 but whereas mentau senam but very less testing kita usually dan online tu orang sudah happy dengan tes kami itu last time ni lah machine di education department lah nama itu ni class 10 ni class 10 class 12 ini tinggal pun conduct exams kita lah lagi ni kita sungi peta kena kita perform ber kita ban appear bun lah maybe out of me I just simply does 20 marks so out of 20 marks so bun kita ban for long kasong jing apa kena due to that pandemic last year they did not get proper education and it was ketika sin kebenikong buat nisian lah kalau jing dapat online nung hikay ro senjung apa kan nung batun hikay hadiah napa kelas ang kamna nama kasong badan ki kenaru no maybe just that network tu betul ke phone tu tingdeng kita ban communicate kita hikay ki kena apa kita communicate kalau kasing jung apa kan kunka selection tu usually selection baru-baru ngisi dan selection as last year part kami ke education department ko amba phimla bantin feel ki khna this another more steps maybe I do not know what the percentage jong ka pass percentage of vote na ta kan kuma last year kuma it was very low in percentage but now makamdan so kan selection do you'll be very I do not know now Miskurmen makila ban lep ha beli dan lang berki dan akan ngecing jenjar sistem try kumbaki ada lang kiwi ru hagi bagi centers learning sectors ni haban follow lot ki tu ki SOPs bala ai ka government mo kamu cuba bikin rung ha po ki ni ke cakap ni ke center jangan ni exams kala ni nak po pagi sanitizers nang ta ki batho ya kan ni ka temperature jo ki kena nang ta ki jaka ki bagi kin yo ki kisat jong ki mo bikin sanitize ti kum jo cuba bagi ni le ban prepare ki ni ki exam room nila sanitize lu paro ki rooms paro kha kan inside the classrooms we have tried kat bala bagi ni le ka social distancing la one man pick nang tan try kala in each room ni hab hi ban bo maximum ni mala bani ya ka afu san mut ki kana
di han school jungi ni dan afusau kena kawai kamera la nak ya kawai ke kamera ke bang ibu tang kan ni kini ke school jungi kalong sektor tang nak ke bentaki SSLC candidates ngatry have kiwan banyak le ki exams namar kita ki candidates jong ki we ki school mo ringkat rup ki candidates ki jongi di ngangit ba kila so thu hi ki ba ki bam chimdan ya kani ke jimpang kan ki wat kataru hakapor pikirung hi hapo ka ni ka center ke jongi ila syam ni ka temperature ke jongi kan pada kini center ten ni dan nyot li school ba ni ya le ban krabat penduna ya ka congestion ban yutingi pia no kilai klik sektor ka we kani ka sektor hang ni KGP nang kap dek we sektor sin mening bat ka we ka snot higher secondary school kita kidi sektor jong kani ka center tinang tap de ki protokol stingi le ban buat kumbala bu sarkar tu nang ti nagit nim sya ya nu ban rong tang kitu ki kandidat sekebedan kan metkar jong ki badan kan metkar ni sya bikin rong bat syua kin rong ni shimmer ka temperature jong ki nang tap de ni phai ki bakin sanitize ki jong ki ti kamera pa deng la sanitize syua ban long eksa ki candidates bro ki di ban poi kumbala tho ka rutin ki di ban poi khnasting di khnasting tu ni sam syua ki kita long settle kumtu misam ke jengkeli yai puar ki bakin puli nang tap de bakin puli gitu ke jengkeli nang tangi ice pepper bat ke puar bakin thok di spu buji arkuwi arnut kumtu nang happen ni cengai mu kumnung do lai pit di bi kena hakui ka ben ni bu ke jengai kumba apit iwi arnut oh mas nimsha na dua nang tinagin yung kemas kulong compulsory. Baru kaya higi barung hang ni kidi bendeng kemas. Plus ba ni ongi ki bakin sanitize ki juki na ta show bakin rung ila bu rupa ka yung kan Jakarta bakin yuk kejat hang tu ila bu rupa ka sanitizer. Badi ki kamera ru show ba sedang exam ila sanitize juki hadian bakukut kani exam ru dengan sanitizer ka kamera. Ta kidi kilat ki ba ki kat kun kita protokol sekolah aik sorka kita kidi ki bangi ya le ni pendekap hang dia sekolah nak santa ngi dan kembah terus pa nyuk sanmun tina pok kan ni sekolah pedang dan sis par ti hadu mentahi kam sundan kan kun report ka ba dan kanu du jingtot kam dan i tinglapan krek ru ka isolation room in case dan menum nu bapang in isolate ki ngelapan krek ru la ka jong kam